tutingenda kurikia tutatamburite murata witu muno urutite wira mwega muno mwanake wa kuria Thubukia etagwo Ngaruiya Junior. Hurirai Ngaruiya Junior rohero wega. We no wage kumenya bata wa Ngaruiya, no gwe kundu kuingi muno Ngaruiya akoragwo na cabi ciakuo. Tariu tha ici atumirwo mbeca haha ni atongoria erwo Ngaruiya turutire. Aniko ngwendaga na gitio giki Sir James. Yes. Tunengere Ngaruiya ndagika imwe tu na Ngai ni akumurathima. Karibu sana mheshimiwa. Ndinamugeithia murega. Jara guko geithio guo mwathani agocwo urira Jesu rohi tondu ni mwega. Njitagwo Ngaruiya Junior. Betty ni murata wakwa na gathabari tuthiete nake karaihu itegutinda ngiaria, no Ngai no mwega na ni mwihokeku. Ndio kuo no ndireruta githungu ane hega hau githungu no ndireka atia o ndireruta. Mheshimiwa Moses Kuria Ngai no ekwe hinya hota gwikiaria. Ngaruiya amenijibu na Kizungu, lakini mimi sitamjibu maana nimeona analia. No ni nguria andu asubukia, watu ya Subukia, hiyo ndio Kizungu mnataka iwatetee kwa bunge? Is that the English? Is that the best you have? Ruju ni akahota kumenya ginya finance bill. Will he be able to know what is a bill? Referuna finance bill. Huyu ataweza kuona? This is what Gasagwa was speaking about. Togege, please, ukiangalia mtu na si kwa ubaya, sisi wote tulisoma, lakini please usipeleke mtu kwa watu wamesoma. Huyu ataweza kuagi una Miriam Odhiambo. Mudaruga I'm coming Thubukia. What is Thubukia? Hiyo Kizungu is wanting. Adwa Subukia. You have to get the best. Noga muturire mutiri mwatwara ciana university. Kana mutiri na andu mangihota kwaririria andu. Otherwise, no Ngaruiya ni ndigukuria. Anyway, fanya unataka. Ni ndire na wira waku ni haku.